Bugün sözümüz nimetlerge şükür ituv turunda bulacak. Rabbimiz Kur'an'da aytgan: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. İnnel insana lazalumun kaffar." Eğer Allah Teala'nın sizge bergen nimetlerin sanasağız, hiç de sanap bitire almazsız. Şınlıkta kişi günah kılıp, hem nimetlerge şükür etmişe, üzerine küp zulüm etuşe, hem nimetlerini tanımışe, küfürlük kıluşedir. Bu ayette Rabbimiz üzerinin nimetleri sanap bitire almaslık küp ikenin haber etken. Meğer bende zulümlük hem küfürlük kıluşe, Allah'ın bergen nimetlerine şükür etmey, nimetlerini tanımau, onlarga şükür etmeu, adam ballarının kübisine has. Şükür etüvül Rabbimiz tarafından emir etilgen gamel. Allah Teala bizge, özlerin mümin musulmanga sanavçılarga, nimetlerge şükür etirge buyurup bulay degen. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ey iman getirgen bendeler, biz sizni rizıklandırgan nerselerden halalin hem yaxşısın aşağız. Hem Allah'a gana ibadet kıluşulardan bulsağız, Allah'a gana şükür itigiz. Alimlerimiz şükür ituvini şuşulay dip anlatkanlar. Şükür ituv, ol Allah'ın nimetlerin көрсәту деген söz. Ol birinçiden bendenin tili bilen bula. Allah'ını maqtab hem nimetlerini tanıp. İkinciden bendenin көңілі bilen bula. Rabbisin süyü hem nimetlerge şahit bolu bilen. Üçüncüden bendenin ağzaları bilen bula. Rabbisine boysunup hem itaat etip. Allah'ın nimetlerine şükür etülerimiz Rabbimizga kerakmi, belki bizge kerek. Çünkü şükür etü bilen biz küp dünya hem ahiret nimetlerine erişebiz. Şunun içinde şükür etüünün ulu faziletlerin qarab ketü yaxşı bulur. Şükür etüünün birinci fazileti, şükür etüşige fayda, savap hem yaxşılık bulacak. Rabbimiz aytgan Kur'an'da: "Ni'meten min 'indina, kezalika najzi man şeker." Özümüzden nimet etip, biz Lut peygamberni hem ona yarışçılarını gazaptan qutqardık. Biz şulay etip, şükür etüşlerge nimetlerimizni beramiz. Ka'b el-Ahbar aytgan: "Bu dünyada Allah bendege nimetler berse, hem anası nimetlerge şükür etse ve Allah'a tübençilik ko'rsatsa, ana Allah Teala bunun faydasını dünyada ok verir. Ahirette bunun için derecesini ko'tarir. Kimge bu dünyada Allah nimetler berse, hem ol şuşu nimetlerge şükür etmese ve Allah'a tübençilik ko'rsatmasa, ona Allah Teala bunun faydasını vermez, ahirette ona utның basqıçların aşar. Tilese onu gazaplar yaki gafu iter. Şükür etüünün ikinci fazileti, şükür etü gazaptan kirte bulup tura. Allah Teala aytgan: "Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amantum ve kanallahu şakiran alima." Eğer şükür etseniz hem iman getirseniz, Allah sizni gazaplau bilen nerse işler. Yani ne için sizni gazaplasın? Allah şükür etüşlerge ecir savab beruşi hem bütün nerselerini biluşidir. Yani Rabbiniz sizni gazaplab uş almay, fayda almay, belki günah kıluşu özüne gene zarar ete. Şulayık boysunuşunun gameli de özü için. Allah Teala özüne itaat etüşünü gazaplamay, şükür etken için bendege ecir savapların biri.
Шөкер итүнең өченче фазилаты. Шөкер итү нигъмәтләрнең артуына сәбәпче булып тора. Мөмин кеше күбрәк шөкер иткән саен нигъмәтләр арта гына. Раббыбыз булай дигән: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Мына Раббыгыз сезгә: әгәр шөкер итсәгез, мин сезгә нигъмәтләремне арттырырмын. Әгәр нигъмәтләремне танымыйча күфрлек кылсагыз, ул вакытта әлбәттә минем газабым каты дигән. Әл-Фудайл ибн Гаяз әйткән: сезгә нигъмәтләргә шөкер итәргә кирәк. Бер кавымның нигъмәтен югалтканнан соң, аның аларга кире кайтуы бик сирәк. Кем күңеле белән Аллаһның нигъмәтен таныды һәм теле белән аңа шөкер итте, ул нигъмәтләрнең артуын күрмичә калмас. Ничек соң нигъмәтләргә шөкер итүчеләрдән булырга? Беренчедән, нигъмәтләрне истә тоту һәм алар турында уйлау кирәк. Аллаһ Таала әйткән: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Эй кешеләр, Аллаһ Тааланың сезгә биргән нигъмәтләрен истә тотыгыз. Аллаһтан башка барлыкка китерүче бармы соң? Ул сезне күктән һәм җирдән ризыкландыра. Пәйгамбәрбез алейһиссалам безгә иртә белән һәм кичен әйтелә торган шушындый дуганы өйрәткән. Аллаһумма анта рабби ла илаха илля ант. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله, Син минем Раббым, Синнән башка илаһ юк. Син мине халык кылдың һәм мин синең кулың. Хәлемнән килгәнчә сиңа биргән сүземдә вә вәгъдәмдә торамын. Үземнең кылган начар гамәлләремнән сиңа сыйынамын. Миңа биргән нигъмәтләреңне таныйм һәм кылган гөнаһларымны да таныйм. Мине гафу ит, бит синнән башка гөнаһларны гафу итүче юк. Кем бу сүзләрне чын күңеле белән, савапларына ышанган килеш әйтеп, шул көнне кичкә кадәр үлсә, ул җәннәт әһленнән булыр. Кем шушы сүзләрне чын күңеле белән савапларына ышанган килеш әйтеп, шул көнне иртәнгә кадәр үлсә, ул җәннәт әһленнән булыр. Бу хадис Сахих Бухарида китерелгән. Икенчедән, Раббыбыздан нигъмәтләргә шөкер итүчеләрдән кыл дип сорау. Аллаһ Таала Ан-Намл сүрәсендә Сөләйман пәйгамбәрнең дугасын китереп әйткән: Рабби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алайя ва ала валидайя. Я Раббым, миңа һәм минем ата-аналарыма биргән нигъмәтләрең өчен шөкер итүне минең күңелемә сал. Абу Даудта шушындый хадис риваят кылынган. Муаз ибн Джабал радийаллаху анху әйткән: Расулуллаһ саллаллаху алейхи ва саллям мине кулымнан тутты һәм: "Я Муаз, Аллаһ белән ант итәм, мин сине яратам", 2 тапкыр кабатлады. Аннары әйтте: "Я Муаз, сиңа васыят әйтәм. Һәр намаз алдыннан шушы сүзләрне әйт: Аллаһумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик". Я Аллаһ, миңа сине зикр итәргә һәм сиңа шөкер итәргә ва сиңа яхшы гыйбадат кылырга ярдәм ит дигән сүзләрне калдырма. Өченчедән, Аллаһ Таала нигъмәтләр өчен бездән кыямәт көнендә сораячак икәнен истән чыгармау. Ат-Тирмизидә Абу Хурайра радийаллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән:
إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. Qiyamet gününde en birinci sorulacak narsa nimetler turunda bulacak. Ona senin tenini selamet kılmadık mı ni? Sina salkın su içerdik tügülmesin dip aytacaklar. Dörtüncüden, o'zingdan dunyoviy ne'matlarda ustunroq bo'lganlarga qaramau. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat etilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan: "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallohi." Dunyo boyliqlarına kelganda o'zingizdan tubanroq kishiga qarag'iz, o'zingizdan ustunroq kishiga qaramag'iz. Bu Allohning ne'matlarin osinmasqa eng durust yo'l bo'lar. Jamoat ne'matlarga yurak, til ham og'zalar bilan amal qilib shukr etishiga kerak. Birinchisi, yurak bilan shukr etishga kelganda, ul barcha ne'matlar da Allohdan, onun rahmati bilan ekanin ko'ngil bilan anglovni ham rostlovni anglata. Alloh taolo aytgan: "Va ma bikum min ni'matin faminalloh." Sizda bo'lgan har ne'mat ul Allohdan. Yurak bilan shukr etuv, ul shuloq yurakni Alloh suygan ham rizo bo'lgan Allohning taqdirine ham qazosina rizo bo'luv va butun amirlarni Allohga topshiruv kabi narsalar bilan tuturuvni da anglata. İkincisi, til bilan shukr etuvni esa ne'matlari uchun Allohni maqtovni, donlovni anglarga kerak. Ul o'zi ikki turga bo'linadi. Umumiy ravishda Allohni yumartlik, hurmat, izgilik va yaxshilik egasi deb maqtab, zikr, tasbihlar aytuv. Ham xususiy ravishda Allohning ne'matlari turunda so'ylav. Rabbimiz bu haqda Ad-Duha surasida bo'lay degan: "Va amma bi ni'mati robbika fahaddis." Ham Rabbingning ne'matlari turunda so'yla. Al-Bayhaqida An-Nu'man ibn Mashir radhiyallohu anhudan keltirilgan hadisda Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam aytgan: "At-tahadduthu bi ni'amillahi shukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkurul qalila la yashkurul kathir." Allohning ne'matlari turunda so'ylav ul shukr etu bo'la. Alarni qoldiruv ul kufrlik bo'la. Kim ozga shukr etmey, ul ko'pga da shukr etmas. Sahih Muslimda Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan: "Innalloha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha." Шынныкта Аллаһ Таала her aşağan kisəgi hem her içken tomchi suvi üçün o'zine maqtav aytuvchi qılından riza. Ağzalar bilan shukr etuv Allah qo'shgan amallarni o'tav, tiyganından ya'ni gunohlardan, buzuq ishlardan tiyuluv. Bizning uchun misol ham o'rnak Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam. İki sahihda rivoyat qilingan hadisda G'aysha anamiz aytgan: Allah'ның elchisi sallallohu alayhi va sallamning tunla ko'p namoz o'quv sababli tabanlari yorila edi. G'aysha radhiyallohu anha andan: "Ey Allohning elchisi, bo'lgan ham bo'lajak gunohlaring g'afu etilib, tasin buni ishlaysanmi?" deb so'ragach, ul shusha so'zlarni aytgan: "Ya Aisha, afala akunu abdan shakuran?" Ey G'aysha, menga shukr etuvchi qul bo'lirga kerakmi meni? Muhammad ibn Ka'b al-Qarzi aytgan: shukr etuv taqvali bo'luv ham izgi amallar qilib. Abu Abdurrahman as-Salmi aytgan: namoz ul shukr etuv, roza ul shukr etuv, ham har Alloh taolo uchun qilgan izgi amalning ul shukr etuv.
Шөкранә кылуның иң афзалы, яхшысы ул Аллаһны мактау. Җәмәгать шөкр итүнең хакыйкате ул гөнаһларны калдыру. Кем ачыктан-ачык гөнаһлар кыла, бу кеше чынлыкта Раббысына шөкр итми. Аллаһ Тәгалә безгә бихисап күп нигъмәтләр биргән. Ислам динендә булу, иман, иманлык, сәламәтлек, буш вакыт, мал, йортларыбыз, гаиләләребез, ризык, кием һәм башкалар. Булар бөтенесе дә нигъмәт. Раббыбыз юмарт. Безнең аз гына изгелекләребезгә дә күп әҗер савап бирүче. Аллаһ Тәгалә безне үзенең шөкр итүче кулларыннан кылса иде. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.